Now kila ha o shebeletse video ya ebe o lemoha hore o hlaha di-ads pele ho ka wa shebella video eo. Etsa bonnete ba hore you don't skip that ad because you are hindering the YouTube creator to make money. YouTube AdSense e sebetsa ka tsela ya hore o le motho ya creatang content ka hare ho YouTube channel e o thusa hore ha batho ba ntse ba kena ka hare ho channel ya hao ha ba shebella di-video tsa hao ha o so fihletse 1000 subscribers ebile o fihletse 4000 watch hours e o thusa hore o etse tjhelete. Jwale haeba o ntse o feta fela o etsa skip ads, please don't do that. Make sure that you support us as YouTube creators. Make sure that you watch as many as you can because you will not be joining our communities. You will not be joining or you will not be buying our courses. So make sure that whenever you see an AdSense ads on YouTube, you watch them. Lebaka le ke etsang video ena ka hona ke lebaka la hore haufinyane my channel shall be showing AdSense ads on my YouTube. Jwale o ska makala hona ke di-AdSense tsa ke di-ads tsa eng tsena tse ntseng di hlaha. Lebaka ke hore ha o fihletse 1000 subscribers ebile o fihletse 4000 watch hours o tlo kgona hore jwale ha your channel e le monetize o kgona hore o etse tjhelete ka tsela ya hore ebe batho ba tlabe ba ntse ba shebella di-AdSense ke the more o etsang revenue. Hona jwale tjena ke shebile there is this woman from United States of America o ntse etsa tjhelete ka di-AdSense. Matsatsi a mararo. Oh, really, really reflective stuff breathing.